Jesusen azken afaria bere bizitzaren ondorioa da. Bizitzan egindako zerbitzua eta eskaintza bildu zutueneko eguna. Gurutzean egingo zuena ezaugarri bidez, ogiaren eta ardoaren bidez agerian jartzen zituen. Piztueraren bidez gertatuko zena aurreratu zuen. Arratzalde honetan gu Jesusen ikasle eta jarraitzaileok berak buru den mailaren inguruan biltzen gara apostoloak gau hartan bezala. Han egin eta esan zuena Jesuse berak hemen esan eta egingo du, gure artean egia eta maitasun berberaz. Postu gaitezen gurutzeko eskaintzaz, gurutzetik datorkigun osasuna, gurutzetik gure piztuera eta bizia, gurutzetik salbamena eta askatasuna. Ekin dezaiogun ospakizunari kantuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenideok, maiz eseri zen Jesus bekatarien mai inguruan. Ostegun santu arratsalde honetan gu eseri arazten gaitu berarekin batera. Eskal dezaiegun bere errukia, geure burua bekatari aitortuz. Jesus jauna, zurekin parte izan zezaten ikasleak oina garbitu zizkienak. Erruki jauna, Jesus jauna, betiko bizi gaitezen zeruti jetxitako biziaren ogia zarena. Kristo erruki, Jesus jauna, zure odola zitun berri eta betikoa eratu duzuna. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Maeder zaitugulako gorazu, bere inkatuazu. Gorez personi, auspezagor, eskerrak zoni. Jaiko jauna zeruko errege, hangoiko aita guztialduna. Dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semeak bere bizitza eskaini aurretik, betiko itunaren opariei berria utzi zion Elizari. Haren maitasun ageri den afari ospatzera bildu gaituzu gaur hemen, egizu misterioa handi hau ospartzean, maitasunez eta bizi berriz bete gaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santu harrekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Israeldarren Basko afariaren berri emango digu lehenengo irakurgaiak. Jesus jaunak eta bere ikasleek urtero egin zuten afari hura, Basko afari berri bihurtuko zaigu Jesus jaunak. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierras de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año.
los que cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jainkoa eta lagun urkoa maitatzea ditugu Jesusen erakutsi nagusi. Gure bizi jokabide nahi dugula adieraziko dugu elkarrekin abestuz. Zure karizak bat gaitu egin, Jesu Kristoren odolarekin. Zure karizak bat gaitu egin, Jesu nola ordainduko diot jaunari, egin didanon guztia, salbamen edontzia dut altxatuko, eta jaunaren izenari dei egingo. Mingarri zaio jaunari, bere fededunen eriotza, zure zerbitzari ezer ezan naiz jauna, askatu dituzun ere kateak. Zure Azken afaria kontatzen digun dokumenturik zaharrena entzungo dugu orain, jaunaren afaria egiteko bildu oizen Korintoko elkarteari idatzi zion Paulo apostoluak eskutitzau. Entzun dezagun. San Paulo apostoluak Korinto errei egindako lehenengo gutunetik. Zenideo, jaunagandik hartu nuen nik neure aldetik zuei eman dizuen da hau. Jesus jaunak saldu zuten gauean, ogi hartu eta eskerronezko otoitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da, zuentzat emana.
egizue hau nire oroigarri. Afalondoan gauza bera egin zuen kalizarekin esanaz. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Jaunak, esana. Eskerrak zuri, jauna. Maisuak azken afarian bere ikaslei egin zien oina garbitzea. Egintza esanguratsua da. Elkarren zerbitzari izatea eta elkar maitatzea da Eukaristia ospatzeko baldintza. Evangelioa entzuteko prestatuz abestu dezagun elkarrekin. Agindu berria ematen dizuet, dio jaunak, maita dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Elkar maita Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos y que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Jauna que sana, es que
Benide maiteok, gaurko ospakizunean, gaurko eukaristian, hainbat gauz, hainbat zeinu ospatzen ditugu. Eta aldi berean, hiruurrenaren lehen eguna ospatzen dugu, ostegun santua. Gaur ospatzen dugun eguna, oroitzen dugu, batiz bat, Eukaristiaren erakundea, Jesukristoren eskutik. Jesus, Eukaristian gelditzen da, geure bizia elikatzeko, eta beraren sakramentuan elkartzeko. Elikatzeko, eta beraren inguruan sakramentu horretan elkartzeko. Benedikto Hamasigarrenak honela zion. Eukaristian, Jesus ez du zerbait ematen, baizik eta bere burua ematen digu. Bere gorputza eskaintzen du eta bere odola isurtzen du. Horrela, eskaini dezakeen doainik handiena ematen digu. Bere buruaren doaina. La segunda cosa que recordamos en esta Eucaristía es el lavatorio de los pies, que hace referencia al servicio y a la humildad que nos tenemos que tener unos con otros, como Cristo tuvo con sus discípulos. Lo que yo he hecho con vosotros, hacedlo también vosotros. Esta humildad es el camino del reino de Dios, es el camino al cielo, es el camino al encuentro de Dios. Para esto, en esta frase tan hermosa, afirmaba San Juan Crisóstomo, no hay nada más grande que rebajarse por amor, porque el que se humilla por amor se asemeja a Dios. En este lavatorio de los pies no disminuye la dignidad de Jesucristo, sino que la exalta. Se hace pequeño por cada uno de nosotros. Este es el camino que nos enseña. Mandamentu berria erakusten zaigu gaurko eukaristionetan. Eta zein da mandamentu berri hori? Maitatzea berak maite digun bezala. Honen ondorioetako batzuk haue dira. Geure burua eskaintzea behar dutenei, barkatzen jakitea eta barkamen horretaz bizitzea, eta sufritzen duten pertsonek barkau geure gertutasuna sentiaraztea. San Agustinek esaten zuen, maita ezazu eta egizu nahi duzuna. Isiltzen balimazera, isildu maitasunagatik. Oiu egiten balin baduzu, oiu egin maitasunagatik. Zuzentzen baduzu, zuzendu maitasunagatik. Barkatzen baduzu, barkatu maitasunagatik. Maitasuna zeure baitan egon dadila. Maitasun horretatik ongia bakarrik ateratzen da. Ez digu esaten nahi deguna egiteko, baizik eta geure ekintzen oinarria maitasuna izan dezagula. Eta bakarrik, horretxegatik, hori oinarritzat hartuta, egiten dugun dana, ona izango da. Fruitu onak edukiko ditu. La cuarta enseñanza
que nos enseña la celebración de esta Eucaristía es la noche de Getsemaní y la fidelidad a la prueba. Esta liturgia termina con Jesús yendo al huerto de los olivos, en la que a la noche tendremos un rato de oración junto con Él. Pero aquí, en este huerto, en este Getsemaní, empieza la angustia, empieza el temor, empieza la soledad y empieza la obediencia al Padre. También en nuestras propias vidas tenemos nuestros propios Getsemanís, nuestras noches oscuras, en donde Jesús nos invita a ser fieles al plan que Dios tiene para nosotros. A pesar de que a veces y muchas veces en esa noche oscura no entendamos qué es lo que está sucediendo o no comprendamos bien la presencia de Jesucristo en esa noche. Solo nos queda esa fidelidad de sabernos acompañados por Dios Padre, de la misma manera que se supo acompañado Jesús en ese Getsemaní, en esa noche oscura. Por lo tanto, en estos momentos de Getsemaní que podemos vivir en nuestra vida, Cristo nos invita a una oración silenciosa, profunda y entregada, para que junto con Él podamos resucitar y dar luz. Esto es lo que hoy profundizamos en la Eucaristía. Esto es lo que le pedimos para que cale en nuestro alma, en nuestra vida, para que también en nuestros momentos de última cena podamos vivirlos con Cristo junto a Él y podamos apoyarnos como San Juan en su pecho, en confianza, en amor, en cercanía. Jesusen aurrean eta berak eman nahi dizkigun maitasun horren parean gaudelarik, eska dezaiogun geure bizia bere eskuetan ustea. Eta berak egin dezala geure biziarekin nahi duena, behar duguna. Zerbitzu apal bihurtutako maitasunaren testigantza eskaini digu evangelioak. Horrelako maitasuna eskatu behar dugu mundu guztiarentzat. Jesus bera dugu maisu eta lagun, otoitz egin dezaiogun. Elizaren alde. Jaunaren Eukaristia egiten duen aldioro, bere buruaren oparia berritu dezan, eska dezaiogun jaunari. Por el Papa y los obispos con especial responsabilidad en la Iglesia, que hagan todo lo que hagan para el servicio y la salvación de las personas. Roguemos al Señor. Gaixo, zahar eta itxaropenik gabekoen alde. Osasuna eta bizitzeko poza dituztenen laguntza izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. A favor de los jóvenes que han sido llamados al sacerdocio,
para que tengan una idea del modelo e influencia del sacerdote siervo Jesús. Roguemos al Señor. Jesus, gure jaunaren azken afaria berritzera bildu garen onalde. Gugatik hil eta piztu zenarentzat bizitzeko zenideen eta gure kristau elkartearen zerbitzari esan gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Gure aita eta jauna, emaguzu zeure espiritua, maitasunez elkarren zerbitzari bizi gaitezen. Guregatik hil eta guregatik bizi den Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, zintzo hurbil gaitezela sakramentu honetara, geure salbamena egiten bai da, opariai hau oroigarri ospatzen dugun bakoitzean. Jesu Kristo gure jaunan bitartez. Jauna zurekin, gora bihotsak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti. Zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu, jangoiko guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu egiazko eta betiko apaiz. Behin betiko eskaintza berria jarri nahi ez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri. Eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean indarrez betetzen ga. Eta guretzat isuritako odola edatean geure pekatuetatik garbitzen. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, eta zeruko talde guztiekin, zeura intari goratzarre hau abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeuari zara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki aldea batetik besteraino opari garbia eskin dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu, santu egin ditzazula zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri dugun ogi eta ardo hauek. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak esan da egiten ditugunez gero. Berak zaldua izan zen egun hartan, ogia hartu eta eskerrak emanez, bedenkatu zuen zatitu eta bere kaslei eman zien ezanez. Hartzazu eta jan guztigo kontatik, hau nere gorputza bata, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizarturik, zuri eskerrak emanez,
bedenkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta edan guztiok kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue gau, nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Guzurekin bat egiten gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian sinismenez eta maitasunez, bete ezazu zeure eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Fernando gure gotzaia, beste atzain eta paiz guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, ekarri zuregana mundu zabalean banandurik dabiltzan zeure seme albak, hildako geure zenideak, eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Harritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu, zeure intzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean. Ospetaintza guztiak, izaldi eta bizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Zeruetan zerara, santu izan egin zure izena, etorren zure reinoa.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, barka gure sinismen eta begirune ezagatik, Eukaristiaren kontrako geure utxegiteagatik, zeure bakeak agindu dezala geure egunotan, eutxi ezaigozu elkar maitatzeko geure aleginari, eta sendo gaitzazu bizitzako zailtasunen erdian, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorko den zain gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue, pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Jainko aita, egin dezagun otoitz. Jainko aita, hemen ospatu dugun zeure semearen afarian berriztatu gaituzu. Egizu egunen batez, haren erreinuko mailan haze gaitezela. Errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Orain, jauna gordeko dugu biharko lizkizunean jauna hartzeko. Bihar ere hementzen bilduko gara, Jesusen ekaldiko eta heriotzako ospakizuna egiteko. Maitatzea da jauna, geure salbamena. Emaizki guzu beraz, ugari zeure doainak. Eta giruzu zeure semearen eriotzaz, geure sinismenak hitz ematen diguna iristea, itxaroten dugun bezala. Haren piztuera zoriontsuaz, geure bihotzak nahi duena lor dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.